Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Federation of Khasi Jandia and Guru People FKJGP Southwest Khasi Hills District ha khat Sautri Urisau arja arpusan kalalit binikendu Menteri Bakmi yaktanat puliputhi ke Sorkar ubalak mendrembui bandawa pendapno ekjingtai ke Block Institute of Education and Training BIET ke Badan Hakashnong Sakwang Southwest Khasi Hills District. Habakren syakilat patai kubor uba aken nong light President Uluyatho bakani kejingtai menta kalayat daki posnam hendai haduk menta umpat ban pendap. Ulapin kenmau baka Southwest Khasi Hills District kalayo ek district bapura kalai tarik nailar arhaja khat ar bat kalalong ke district ke belaslam Jakarta hendai hakikam pendroi kedanglong ke badang lungbha kamtam ke jingbomdan ke jaka puli ni ki institution ki babiang kani ke wan ra jing e shibu ni ki samla puli ki bawan ni ki longyeng ki baduna ka yo ka kot ban puli bat pentebet hakikirdan ki bakam hajrong laong uba ken. Hagniga singi montana kliang jongga seng FPGP Southwest Khasi Hills District ngi penlong ban wani kendu yu minister in charge of education ba rembui hagwe day ban kenika Block Institute of Education Training kabadon hapo district jongi kabadon te sinong sakwang kabangili ya kendu rio DC na do arpa trek jumnai akos jonusnem ban panjing syai na i ba day ban kenika institute kaba kam syamla function haduk mentaru kadang don di building ke bala sak kongreng ke bala train nadu khasana na ke nadu sunam arjar khasan te na kaliang jungi hadin bangi yo bani kendu minister kani gasngi te ma ila batai syai yangi ba kani kalong ba barok kini ki jong ni ka bayat kalong ba kimpat function hangnong nuru ki bala train namar ba kawan na kaliang jong kan polisi jong ka sarkar India ba kini ki bayat kim long shu banayu reina kaliang jong minister wa insurance yang iba agani siam tayo mulai bani keren hapo Delhi hagwede bani ka ayukum no bakan de man function namar ba na kaliang jong trajakar kila ai gani jakka kam dai bakida kida yo jing siu ba ai gani jakka ban trai ai mon subha na kaliang trajakar kila wani kandu yang i hadin bang kila yo iba na kaliang jong seng la simkhia hagwede bat gani ka institute ten na kaliang jong ngisu komen sibun ni kesengi bang kandu minister ulwa kren syaya madongi ba o yangi lada enda wa wana Delhi so ajubab yangi tiga ka ba mi nang ta kalong ba so pentip yangi na kaliang jong minister kiyo niat kan pentrikam hajing si Syafi nomor ba nomor karkum ki order jong ki don ki we ki block ki ba kila dep ya ka building harik don jing mutang ba don ka building ba klem function AA ti minister ong hajing sya yatu angi ba la ban pendem ya building namar bakal kum kajing yo order jing kontraktor kila ban yo kam slam kim la ban pendem dengan yang district jongi keniga institut ke badan apa blok jongi kalong ba kidang itu kurang tang kipaya namar kajing slam jong ke order ba ki kontraktor ki di ban tre ti ki so tenar kalong ba na kaliang jong minister hadin bangila ayu wong bangang latif kambahayane namar ba hai tuipur ngala long MLE te por jong bo rowel how to snem arjar kau kan way te ngila ya tip kamhangiru ngiliatan banwan sepo konstituensi la jong hanre iyo ni marowel ha tu por tu ngatip kambahayane hanre kalong bangi susi namar ba kami kaniga polisi kaniu polisi jong ka education kalong ba kini mdon kamsu kini ki bayar he ti nakaliang jong minister pular kemat jongi ba ngan leh Delhi hondu bunai bat ngan panjing syai bade ganit om tang na district jongi hari ki we ki bala dep ki building hari pat sanction hadu opat function e hadu menta ten liang jong minister wa pular kemat jongi ba ngan sim khia gani bat ai ru ka jing tip hawi dei bat ngi ke ka ba mi na ka jing kren jong i hapo Delhi ke imat ke jing mentoy da de bakisat biar ni kan institution he nomor ma kumbalong menta kadon kadayar hapo nong stone tingi don kumba pratali kena teliki blok tentang sispa sit kebasusi kalau nakpo di sik kejongi tang prasit ngiyo he te kani kajing mentoy kalong ba omtang ya ki nong hikai hari ki samla puli jongi ke bakwa bandung sika kam hikai ban yo ki training nomor mentai ki nong hikai ru ki haban pan ya ki ino nu certificate ke baki pas la kalong dayat DL8 lane MTET kumta ter kan long kajing dunong samla puli jongi ke badon jumut bandon sirikam hikai
haba kilej san pengut yo tang prasit tikan kadai ka jingdu ka distrik ka jongi kan tina kali yang jongi kalong ba mentak la de ka distrik kam de ka blok kala di Banuan no ka dayat kan namar ba kala de ka distrik ka jongi nadu arja khatar ngila yo le jong ka distrik Bapura tila da kawan kan ka dayat kalong ka jing mentoy ki samla puli ki jongi badi kino hikai ki jongi Tunggu mentap ya idawa ba devon kedeu dan sekadaya. Oh, nalian yung minister akan saya tama. Lara kam day suka bayat, hari kelak day no kadayat kan. Te uang sa ay kubor yangi and one Delhi ini.